Kardom Don Marley. Welcome back my YouTube channel Padima. Adap ke me Kardom de ha panadi pini ke Happy Independence Day di. Kado we anta Kardom panatamata. Kado we panda churu parlo nili video lang maratum mlapen nili subscriber dot antum pansita me nili pen churu pajeriglo pini Happy Independence Day di 1947 aningkan ilitum India hemprek nang long lo lasi pining ala bangke katalon ta 77 complete 78 years running modi lasi Happy Independence Day kado we panta pini bangan ni ngarong aja jipina nilitum ta pini bangke sapso pini party sita me erengo tu bangan ni supila lasi kado we panta me er ni phone lang busining chetelo la penke none phang sita me mesen di videos ta me nili nang warpi ikwer po busini nang le tuman than bachini la hedi lamang ke nilita inut keduk dan mate chongdat te da bang phupinak la si mane vlog selam pulote ke joy ke kali ba video kado editing punon ta ke joy ke kali sitam la pen video selam buta ke joy ke kali sitame nili apor chelon editi thang tang te nili tum son son ke kam po hedi masih video sitame selam apor editi lo la si none prang bangke nili daily vlogs le wan is tame ba 2-3 days pen sitame wan ver purpose nang tuman than bachini lo la pen pini bangke nili tum sabso party doji longkan one la pen keda wothalang so dim thana thing no la higher secondary school along bang ta actor actress tum la pen youtuber tum ta bang pusipu la si hadak tame nili tum chetonji la sinang la tum vlog sitame thekonong po hadak tame party bang ke sabsu the hoi bon hadak bang la sinang tum nang langdun po pusining je thelo vlogs bang sitame nili selam ponji la si kado weta mer ni phone lang pusining je thelo pini tangte independence they are nilai litum talon dun pamelo nang litum ansu se none prang kita me litum india long mane mesen na situation kita me pado nang education kita me pedo nang ansu se chingthuri phan sita me litum bor ipon bom nang po lapen ke the ding dum phan sita me none prang ansu se development phane wan phan sin ning che thelo na se kado we phan ta me nang tum nang lang don arat don tum phan sita me churu par piglo la pen ni subscriber dot tum han sita me ansu se ningkang sam kardom pa jerik lo la pen ke nili was time sita me peng pela na si ne ke 500 subscriber meta youtube monetize long no new rule sita me dolang hai 1000 an ke pa planning sita subso bang ke 500 subscriber 3000 was time anate si page bang ke nili monetize long po si non bang ke was time bang nili play pen lang la pen ke daily sita me nili video bang ke upload un edalo masin nili channel bang ke grow edalo pen ke ceng ini ta interest of mati di non se subso interest lo la si to tangte pini video bang ke lansi kang tono la si non independent days bang ke ningarong aje pen talon dunu nang la pen puni supida arong kodima ningarong pen talon dunu nang di dah la si gado we don rap jir po jir pi koti jir family gan sita me me phone lang ko sining chetela to tangte non mo vlogs bang le ko nang tum lang doning no kardom de